Penlem kakanhon jong Unemar kata ka Al Hilal, ia kakanhon jong Firmino kata ka Al Ahly Saudi, haka Saudi Pro League. Omla Shan ka Manchester United, haka mat ka Crystal Palace, haka jingi lekai, haka English Premier League. Pada yang bahaya pigi paralog, ki berjumpa lagi video haka ne ke channel. Ladang day pi ibrang thamai, siapa subscribe ia kane ke channel. Haka jingi lekai, haka Saudi Pro League, kakanhon Unemar kata ka Al Hilal, Persya ikanhon jong Firmino kata ka Al Ahly Saudi, haka ne ke jingi lekai. Ka Al Hilal kalalaban penlem ia ka Al Ahly Saudi, daar lakawai haka ne ke jingi lekai. Habab hai shigane ke jingi lekai. Day ka Al Ahly Saudi, kambayo shawabat pan ki ikajar, haka minit kabalai peu langba uburaikan. Handai haka minit kabasan peu ar. Ka Al Hilal kaliyo ban pempai ia kadang gol, langba Mitrovic. Bat day tat haka minit kabra peu kandai, Malcolm. Uliyo ban tap ika gol pentam na kamanta ka Al Hilal. Bat haduk ban akut ke jingi lekai. Ka Al Hilal kalala ban penlem ia ka Al Ahly Saudi, daar lakawai haka ne ke jingi lekai. Habab hai ke jingi lekai haka English Premier League. Ke Manchester United, Persya ke Crystal Palace, haka ne ke jingi lekai. Ke Crystal Palace kalala ban penlem suk ia ke Manchester United, haduk da saw da not. Iki gol jong ke Crystal Palace, dayok ban tap da Olesh haka minit ke bakat ar bat ke ban ripondru. Bat lengba ke gol jong Matita haka minit ke besar peu. Puts ke gol jong Mitchell haka minit ke besan peu pra. Bat day lengba kini kisau teliki gol. Kalabiang ia ke Crystal Palace, bahkan penlem keput ia ke Manchester United, haka ne ke jingi lekai. Habab hai ke jingi kun semifinal second leg, haka Champion League, hapa dengan Dortmund Persya ia ke PSG. Kan long shibit ke mit chiteng senia, haka por khat ar lai pe UM. Ke PSG kan hap ban kun tenge halayeng joka, pan penlem ia ke Dortmund, kanang bahkan ia arung cika final. Namar haka jingi kun fast leg jongki, ke Dortmund kalala ban penlem ia ke PSG da ciko lanot. Ngin ia pet shibit kemet mano ban ia arung cika final. Haka Champion League jong menta usnam, hapa dengan ke Dortmund bat ke PSG. Kuble shibon ya piki paralog, ki berjumpa lagi video haka ne ke channel. Ngin sekan dopat haka way ke video kuble shibon.